ole hei mi puite ngenna ngenna le hriat tirna kan nei lokanga nizan dar som vel che khanin ka Facebook ka page zozun page tia ka man kha inge harsat na ommo harsat na ron oma aron thale thelo ngem min khoi chet sang ni na langa min hek sang ni na langa khoi chet thei to mi alawa Facebook lam le messenger lama mi ron betu te kha min lo hriat thiam ngai do na khabiak tlang theri don lawa heta WhatsApp lama te min lo bedon nia ti kha kan tar lang du ani ti chuanin follower zong te page of Facebook lama athar ka siam angai do na hemi hi kan achetlang turang khophian boro ka chia min pui thein omani chuanin min pui na ka deal du bok chewa amaro chu athar siam shim kha atha phot ri mai theya follower tele friends zong te min athar ka siamani pon min lo follow saka min lo tran pui le tur chewin mo kha kan ngen tadu tak meoni followers le viewer te min lo subscriber le like share ra min lo ti pui ho zong kha chunga khani thiluk takin lom thu ka soi athar kan siam angai ni le po min lo nge follower te le subscribe te le like share te po kha min lo ti sak chun zom zel tur po khanin kan deal do tam me cheu ni ti kha ka Facebook tu na ka page zun page tia ka man hi tu na ri chorin alahman nizandar somvel tang khanin khoi min lo heksak kan ti don nge a chen lo na haron ne ya kha khoi che theri lo wa WhatsApp lama khanin number le biak lang thaina tur te le Myanmar lama omtan Viber de po Telegram de po niang kan kha karon ta anga ta khanin miron pui thei emo po ni sela chanchin miron shil duin om chuan kha ta khanin shil thei kani dor ani ti kha hei phone po keng chungin hai in ring mi alovin ril ru nuam lo teu ril ru an tak se ta kan lo thorim na zong an thok hei le chen mo an kho maya tor thiam har ka tia mi pui zong te in mi ngai dam mi hriat thiam karun dil tak me wani tharin karon le ka tu wanga hlui ni sila tharin